Oke Wak geng, kami saksikan di channel YouTube Randa Lembah MKM. Oke Wak geng. Oke Wak geng, ini posisi umpannya ikut punya ya. Umpun tumbuk. Tidak, mencela. Oh, kita coba untuk mancing ikan barakuda. Nah, mainkan coba tu. Strike. Alu. Eget ya. Cik Badri bertarung melawan alu barakuda. Aduh. Tangan saya udah cobek, kena giginya. Kebetulan pakai sarung tangan. Nanti kita lihat luka atau enggak. MKM mantap. Ya, beres lah bang. Bang Cut. Boleh Bang Cut, buang. Boleh kayu. Tarik je. Gas. Ajar. Dia gendu. Ya, beres dah. Kakap merah. Kakap merah Cik Badri. Tarik. Ajar. Ya. Masih hidup aja. Pemilah masih hidup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ekor, 11 ekor. Ya. Yang pukul nama dia? Pukul. Kau pula. Lebor main. Nampuk kan mega. Yang likut yang merah. Udah deh. Ya. Yang pukul. Ya. Mantap. Lebor main. Okey. Nampuk kan mega. Oke Wak geng, kami saksikan di channel YouTube Randa Lembah MKM. Oke Wak geng. Oke Wak geng, waktunya kita berangkat ke Krungno bersama Cik Padri, ya kan? Kita coba nanti mancing di rumpunnya Cik Padri. Ini posisi kita berangkat sama si Putih, lagi di Tenom. Let's go Krungno, guys. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, when you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Oke Wak geng, ini sekarang kita lagi lempar jaring Wak geng, untuk kita angkat besok pagi Wak geng.
Mudah-mudahan besok pagi ada hasilnya. Kita lihat hasilnya besok pagi, geng ya. Mudah-mudahan ada rezekinya, geng. Ini arah ke tengah laut, geng. Dari bibir pantai itu lebih kurang sekitar 10 mil. Nah, itu bibir pantai. Kelihatan ya gunung-gunungnya, geng ya. Nah, ini arah ke tengah, lebih kurang sekitar 10 mil. Terus jaringnya itu diarahkan lurus ke tengah laut, geng. Kita lihat besok hasilnya, geng ya. Oke, geng, kita sudah sampai di Unjam Cik Padri. Oh, itu. Nah, sekitar padung yo 30 mil. Mana bro? 6 mil. Madu dengko tu. Nah, si plung-plung gila-gila ni. Kena cila tu. Hotel Bang Jak baru cila dah. Okey, geng. Kita coba di Unjamnya Cik Padri. Kebetulan baru sampai, geng. Jadi tadi di Unjam pertama kita kehujanan, geng. Ya. Nah, ini hasil ikan di Unjam pertama. Namun nggak bisa kita videokan karena lantaran hujan, geng. Kita coba di Unjam yang kedua. Nah, oke, geng. Sudah mulai. Yuk, bang. Yuk. Penuh. Ini dia hasil, geng. Dia. Ya. Ha. Yuk. Dah. Okey, okey. Kamu nak cuk lah ikut. Okey, geng. Ini sebagian dari teman-teman ada yang bilang memakai mata kail yang berwarna hitam itu tidak mau diunjam, geng. Jadi ikannya kurang doyan makan mata kail yang berwarna hitam. Nah, sekarang posisinya kita coba diunjam, geng ya. Yang pertama kita fokus kepada bulu-bulunya, geng. Jadi ikan yang ada di rumpon atau di unjam ini dia memakan bulu-bulu, geng. Jadi bukan karena lantaran mata kailnya ya. Nah, jadi mata kail ini saya ambil yang warna hitam karena lantaran posisi dia yang berukuran yang lebih tebal, geng. Jadi ukurannya agak lebih tebal dan besar. Jadi saya ambil kekuatannya. Namun daya tariknya kita memakai bulu-bulu. Nah, kita lihat hasilnya, geng. Mau atau tidak? Nah, ini sebagai pengalaman buat teman-teman ya yang mungkin berasumsi bahwasannya memakai mata hitam kurang daya tarik untuk memakan ikan di rumpon, geng. Hasilnya, geng, ini. Oke. Kita untuk kawin itu ada semua nangkut. Betul-betul. Oke, geng. Kita coba untuk hidupkan botnya, geng. Karena lantaran ikannya mainnya di atas sana. Jadi kita harus ke sana karena lantaran posisi ini ikut arah air dan juga arah angin, geng. Ikannya mainnya di sana di atas. Jadi harus kita hidupkan bot. Nanti saya coba tes videokan, geng. Oke, bulu-bulunya sudah kita turunkan, geng. Kita lihat hasilnya, geng. Habis kau ada luar. Okey, geng. Ini posisi umpannya. Ungkut puji ya? Ha? Umpun ni bungkut tu. Sumber. Kan sumber bahasa Indonesia ni. Ha? Celak. Mencelak. Okey. Kita coba untuk mancing ikan barakuda, geng. Ha, mainkan Cik Padri. Okey, kita lihat hasilnya, geng.
Alu. Strike alu. Cik Padri. Bertarung melawan alu. Barakuda. Yes. Yeah. Barakuda. Okey. Yang gede je ya. Go mana? Go. Dapat nampak mana? Tadi mahal dah. Nah. Baknya, batung. Strike. Alu. Dia gila geng. Memakai mata pancing Isema. Ya. Cik Padri bertarung melawan alu. Barakuda. Ayo. Up. Ini yang mampu. Yang kamak mampu. Ya. Okey. Oh no. Mana boleh? Ngontang je, netang. Ngontang ko nya ko je pinong. Iya, alu geng. Mayan ni geng. Jadi, aduh. Tangan saya udah cobek nih geng, kena giginya. Kebetulan pakai sarung tangan. Nanti kita lihat luka atau enggak. MKM mantap. Oke geng. Kita sudah menjelang malam geng. Waktunya kita cari ikan barakuda. Jadi memburu barakuda. Atau bahasa lain itu bisa disebut dengan ikan lokal, yaitu dengan ikan alu. Jadi ikan ini dia lebih aktif pada malam hari geng. Jadi kita coba untuk memancing dia dengan ikan mencelak, anak mencelak. Umpannya itu anak mencelak geng. Ya. Centai bangku ji. Okey geng. Ikan alu. Ya geng. Ya. Okey. Yan. Okey geng. Alu geng. Centai baru pucut dek. Ya, bereh dah bang. Ngan puak anu lagi ngoyah ya. Bereh lah. Okey. Bang Cut. Cuale bang Cut noh. Puak. Boleh kayu. Ya, okey. Tarik je. Gas. Ana, cuale. Iya. Tak kasar ya kan? Okey. Padang. Jadi. Yan, Cik Padri. Ajar Cik Padri. Cik Ji lama. Ajar. Begendu. Ya. Yang cuale lompu le, tenggiri. Alu atang. Cuale. Patilam kawan ni, ya. Bereh dah ni. Kakap merah. Kakak merah Cik Padri. Ya, kayak dibi gelembung. Okey geng.
Bila? Tarik, ajar. Ya. Alah, mak. Oi. Juk lom. Tu. Habis tengok. Okey wah geng. Ini dia wah geng. Ikan. Ikan merah. Ya. Masih hidup wah geng. Ikan merah yang masih hidup. Selebihnya lalu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ekor, 11 ekor. Oke. 11 ekor lagi. Oke, geng. Hasilnya wah geng, kita pulang wah geng. Nah, barakuda ada sekitar 11 ekor, ikan kakap merah ada 2 ekor, terus ada ikan tali pinggang atau cuale 2 ekor. Yang kecil-kecil nih itu umpan untuk barakuda yang kita mancing tadi sore di Unjam atau di Rumpon. Sekarang waktunya kita pulang lagi. Saksikan terus hanya di channel YouTube Randa Lamba. MKM mantap. Pungkur nama di? Pungkur lah. Kau belum. Alu. Yang likut ni mereka. Dia berdua lah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on, feel I don't belong. Tell my thoughts to move along, push myself to be the best. Die with no regrets, live with every breath. See my message start to spread, and I had so many dreams. Then you hit your teens, living really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do this what I do, and I hope you let me in. No. Ready? Ngon. Hey. MKM. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely.